Ahakoa ngā whakapae patu tangata e iri ana ki runga i aia kei te tautoko tonu ngā kai tōrangapū Māori o Reipa i te toi hau takirua o tō rātou rūnanga ia Meka Whaitiri. Kārea Whaitiri i te whare pāremata i tēnei wā, kua whakatārewa hia hoki aia i ōna tūranga minita. Engari hea i ki ngā kai tōrangapū Māori o Reipa, waiho mā te ture, te tika e tū hura mai. Nei rā, tātātou tū te tōrangapū a Eruera Rerekura. Ahakoa e tā moana te mema mō te ikaroa rāwhiti i te whare pāremata kei te tautoko tonu te kāwi Māori o Reipa i aia. I'm a big fan of natural justice, and I know that my whānau would expect me to stand by my colleagues through thick and thin. E ai ki ngā whakapae i pana a Whaitiri i tētai wana kaimai, i a rāua e toe ana. Engari, e tautoko tonu ana te mema o Tāmeki Makaurau i aia ai toi au takirua o te kāwi Māori o Reipa. Tā te mea he mea rereke te take kei mua i tana aroaro, engari e haere tunu ana ngā mahi ki roto i tana rohe pōti, anō hoki ki runga i te puari whakahaere o ngā mema Māori. Engari, kaori e te i o te kāwi Māori o Reipa i te ia ki te kōrero mai mō Whaitiri. I'm not going to comment on anything to do with Meka's case. Do you have confidence in her? Like I said, I'm not going to comment. Do you agree with Penny Henare that it's an opportunity? I'm not going to comment on anything to do with Meka's case. Why won't you comment if other colleagues are? I just choose not to, thank you. Everything related to the Minister right now must go through. We're in a process. The Prime Minister is speaking to all matters related to that Minister. Kaori te Premier mō te whākia atu i ona whakaro me ngā kōrero e pāniki tēnei take. Engari tai o ake, kia putara anō ngā kitenga o te whakatewhatewha. I'm letting this process run its course. I don't want to get into any of the detail around the back and forth or the conversations that are being had. I want natural justice to apply here. But have you sought assurances that this person has support? Look, I'm checking that all people involved have support. Kaore te kaiara i o te āpitihana e ratāna ki ngā whakaro o te Premier. Frankly, if the Minister can't give her complete assurances about what's gone on, it seems to me it's pretty clear what a Helen Clark or a John Key would have done. She would be fired. Hei ngā wiki tata nei ka puta ngā kitenga o te whakatewhatewha. Iriwere Rerekura, Te Karare.